Dobrodošli u Forest Talks. Ja sam Atlas. Živimo u vremenu buke. Identiteti se nose kao oklopi, historija se koristi kao municija, a istina je često prva žrtva u rovovima društvenih mreža. Ali šuma nas uči nečem drugom. Uči nas da korijenje koje se ne vidi drži stablo uspravnim, a ne krošnja koja se niše na vjetru. Danas govorimo o Bosni. Ne onoj iz vijesti, ne onoj iz političkih slogana, već o Bosni kao stvarnosti koja traje stoljećima, uprkos svemu. Sa mnom je čovjek koji je, usudio bih se reći, napisao najvažniju knjigu u ovoj zemlji na engleskom jeziku. Noel Malcolm, historičar, istraživač i autor djela Kratka povijest Bosne. Noele, dobrodošao u ovaj mirniji prostor. Hvala, Atlase. Veliko mi je zadovoljstvo. Drago mi je da razgovaramo o Bosni u formatu koji dopušta nijanse, a ne samo kratke sudove ili političke presudbe. Historija Bosne to zaslužuje. Znaš, kad čitam tvoju knjigu, stičem dojam da je tvoj osnovni motiv bio odbrana činjenica od mitova. Često se čuje, posebno u zapadnoj politici, ali i u susjedstvu, da je Bosna neka vrsta vještačke tvorevine, tampon zone koja je nastala slučajno. Ali ti pokazuješ nešto sasvim drugo. Da, to je bila jedna od glavnih motivacija za pisanje knjige početkom 90-ih. Tada se širila teza da je Bosna neodrživa mješavina, historijski incident. Međutim, kada pogledate izvore, od bizantskih preko ugarskih do dubrovačkih, Bosna se pojavljuje vrlo rano i, što je ključno, kontinuirano. Već od 10. stoljeća, a sigurno od vremena Bana Kulina u 12. stoljeću, vidite političku jedinicu koja ima svoju elitu, svoje granice i osjećaj posebnosti. To je zanimljivo. Geografija je tu igrala veliku ulogu, zar ne? Te planine su bile i prokletstvo i blagoslov. Apsolutno. Bosna je geografski vrlo specifična. Teško prohodne planine i doline rijeka stvorile su prirodnu tvrđavu. To je omogućilo lokalnim vladarima da, iako nominalno pod utjecajem Ugarske ili Bizanta, zapravo vladaju vrlo samostalno. Bosna nije bila tek prolazna stanica, bila je entitet koji je ljubomorno čuvao svoju autonomiju. To nije romantičarska vizija, to je ono što vidimo u poveljama. Znači, prije nego što su postojale nacije kakve danas znamo, postojala je zemlja. U mojoj knjizi Mir u nemiru često govorim o tome da zemlja pamti duže od ljudi. Tačno. I ta zemlja je imala svoje ime i ljudi su se vezali za to ime. Tu dolazimo do onog možda najklizavijeg terena za današnja uši. Termin Bošnjani ili dobri Bošnjani. Danas u modernom političkom diskursu svako pokušava taj srednjovjekovni termin povući na svoju stranu ili ga potpuno negirati. Šta historičar vidi kad gleda taj termin u 14. stoljeću? Vidi političko-teritorijalni identitet. To je ključna razlika koju moderni ljudi teško shvaćaju. Danas mislimo na identitet kroz krv, jezik i religiju kao paket. U srednjem vijeku biti Bošnjanin značilo je biti podanik bosanskog bana ili kralja i pripadati tom pravnom i običajnom poretku. Kada Tvrtko I piše povelje, on se obraća Bošnjanima. To nije bila etnička nacija u 19. smislu, ali nije bila ni prazna riječ. To je bio način da se kaže mi nismo ni Ugari, ni Srbi Raške, ni Hrvati Pribalja. Mi smo ljudi ove zemlje. U drugim riječima, ljudi prvo odluče šta žele da Bosna bude danas, pa onda traže historiju koja to dokazuje retroaktivno. Upravo tako. To je anahronizam. Grijeh projicirati sadašnjost u prošlost. Ako tražite moderne Srbe, Hrvate ili Bošnjake u 1320. godini, nećete ih naći onako kako ih danas definišete. Naći ćete ljude koji su svjesni svog slavenskog porijekla, ali čija je primarna lojalnost vezana za Bosnu i njenu krunu. Pokušaj da se srednjovjekovna Bosna nacionalizira u modernom smislu je vasiljena historijom. Hajdemo sada na temu koja je možda najmistificiranija. Bosanska crkva. S jedne strane imamo romantičnu sliku dobrih bogumila, dualista, heretika, koji su bili preteće protestanata ili čak komunista. S druge strane tvrdnje da je to samo bila zapuštena katolička ili pravoslavna grana. Šta je istina? Istina je, kao i obično, manje senzacionalna, ali logičnija.
Mit o bogumilima, ideja da je Bosna bila puna manihejskih dualista koji vjeruju da je materijalni svijet djelo đavola, nastao je uglavnom u 19. stoljeću, a populariziran je kasnije. Kada čitate domaće izvore, testamente, zapise na stećcima, vi ne vidite teološki dualizam. Vidite ljude koji koriste termine kao što je biskup, koji slave iste svece, ali imaju drugačiju organizaciju. Pa šta je onda bila ta crkva bosanska? Najvjerovatnije se radilo o šizmičkoj grani katolicizma koja se odvojila od Rima ne toliko zbog velike teologije, koliko zbog izolacije i politike. Ostali su odsječeni od reformi koje su se događale u Rimu, zadržali su stare slavenske običaje i postali su svoji. Rim ih je nazivao hereticima jer nisu priznavali papinu vlast, a ne nužno jer su vjerovali u dva boga. To zapravo mnogo govori o bosanskom mentalitetu, zar ne? Ta tvrdoglavost. Nećemo kako vi kažete u Rimu, a nećemo ni kako kažu u Carigradu. Mi ćemo po svom. Da, to je prepoznatljiv obrazac. Bosna nije bila izuzetak jer je bila mistična, nego jer je bila pragmatična i svoja. Crkva bosanska je bila državna crkva, bliska plemenstvu, koja je štitila nezavisnost Bosne od utjecaja koji su uvijek dolazili u paketu s vjerom. I tu su stećci. Oni stoje kao kameni svjedoci te posebnosti. Stećci su fascinantni i opet mit kaže da su oni bogumilski spomenici, ali nalazimo ih i kod pravoslavaca u Hercegovini, i kod katolika, i kod pripadnika bosanske crkve. Oni su kulturološki fenomen regije, a ne sektački znak. Oni nam govore o jedinstvenoj kulturi smrti i života u srednjovjekovnoj Bosni. Premotajmo film na 1463. godinu. Pad Bosne. U školama se često uči kao trenutak kada pada mrak, ili s druge strane kao trenutak oslobođenja. Kako ti vidiš taj prijelaz? To je bio šok, nesumnjivo. Nestanak kraljevstva je trauma, ali ideja da je sve stalo i da je Bosna nestala te godine je pogrešna. Osmanlije su bili pragmatično carstvo. Oni nisu došli da unište sve što nađu, nego da to iskoriste. Zadržali su ime Bosna za Sandžak i kasnije i Ejalet. Mnogi članovi nižeg plemenstva su se integrirali u spahijski sistem. Ono što je najvažnije, proces islamizacije nije bio bljesak, nije bilo masovnog nasilnog prevođenja s mačem pod grlom, kako to epske pjesme vole prikazati. To je važno razjasniti. Ljudi često misle da su njihovi preci probudili jednog jutra i riješili promijeniti vjeru ili umrijeti. To se nije desilo. To je bio proces koji je trajao 150 do 200 godina da bi muslimani bili većina. Ljudi su reagirali na društvene, pravne i ekonomske realnosti. Biti musliman u Osmanlijskom carstvu značilo je pripadati vladajućoj klasi, plaćati manje poreze i imati mogućnost napredovanja. Također, crkva bosanska je do dolaska Osmanlija bila vrlo slaba, gotovo nestala. Vjerski vakum je bio velik. Islam je ponudio stabilan pravni i društveni okvir. Ali tu je i fenomen Franjevaca. Ahdnama. Da. Susret Mehmeda Osvajača i fra Anđela Zvizdovića je ključni trenutak. To je realpolitik. Sultan treba mirnu Bosnu koja plaća porez, Franjevci trebaju praštitu da bi opstali i sklopili su dogovor. Zahvaljujući tome, katolicizam je preživio u Bosni kroz 400 godina turske vladavine. To suživot nije činilo idiličnim, kršćani su bili građani drugog reda, ali je omogućilo opstanak različitosti. Noele, tvoja knjiga je izašla u jek rata 90-ih. Sjećam se da su zapadni političari tada govorili, oni se tamo kolju stoljećima, to im je u krvi, ništa mi tu ne možemo. To je bila užasna lijenja laž i to je bio glavni razlog moga bijesa tada. Historija Bosne nije historija klanja. Da, bilo je ratova, buna, nasilja, kao i u Engleskoj, Francuskoj ili Njemačkoj, ali između tih događaja stajala su desetljeća, ponekad čak stoljeća mirnog suživota u istim selima, istim čaršijama. Ideja da se Srbi, Hrvati i Bošnjaci ili njihovi preci mrze po automatizmu je moderna izmišljotina. Sukobi u Bosni su gotovo uvijek bili inducirani velikim geopolitičkim lomovima izvana, ratovima između Austrije i Turske, švedskim ratovima, raspadom Jugoslavije. Nisu izvirali iz samih komšija. U Miru u nemiru pišem da mir postaje kad prestanemo lagati sebi. Čini mi se da je ta teza o drevnoj mržnji zapravo alibi za nepreuzimanje odgovornosti za sadašnjost. Upravo tako. Ako kažete to je sudbina,
onda niste krivi. Ako kažete to je politička manipulacija, onda morate nešto poduzeti. Bosansko društvo je kroz historiju razvilo mehanizme tolerancije koji su bili napredniji nego u mnogim dijelovima Europe toga vremena. U 16. stoljeću, dok su u Europi gorile lomače vjerskih ratova, u Sarajevu ste imali džamiju, crkvu i sinagogu na 100 metara. To nije mit, to je faktinja. Za kraj, Noele, Bosna je danas umorna. Identiteti su zacementirani. Šta po tvomu mišljenju Bosanci danas trebaju izvući iz svoje historije? Kako da je koriste kao alat, a ne oružje? Trebaju prihvatiti složenost kao svoju snagu, a ne slabost. Većina nacionalnih historija pokušava stvari pojednostaviti. Mi smo ovdje oduvijek, oni su došljaci. Historija Bosne ne dopušta takvu jednostavnost. Svi su isprepleteni. Lekcija je da Bosna ne mora biti isključivo nečija, ni samo srpska, ni samo hrvatska, ni samo bošnjačka, da bi bila stvarna. Ona je uvijek bila spoj. I preživjela je carstva koja su bila mnogo jača od današnjih političkih stranaka. Preživjela je, jer je možda ideja Bosne otpornija od njenih vladara. Da, Bosna je tvrđa nego što izgleda. Hvala ti, Noele, na ovom razgovoru. Vratili smo se korijenima. Ne da bismo se u njima zakopali, već da bismo shvatili odakle crpimo snagu. Vama koji slušate, ako želite razumjeti sebe, čitajte izvore, ne statuse. Učite historiju bez potrebe da iz nje izađete kao pobjednik, jer u ratu s prošlošću niko ne pobjeđuje. Ako vam je ovaj razgovor bio koristan, podijelite ga, pretplatite se na Forest Talks, ostavite komentar. Šta je za vas Bosna danas? Bosna ne traži da je idealizujete, samo da je shvatite ozbiljno. A ozbiljno shvaćanje je prvi korak ka miru. Ja sam Atlas, hvala vam što slušate, vidimo se u sljedećoj epizodi, negdje dublje u šumi.